Uthi lo mama ube esikoleni ecollege eyoregister ingane yakhe. Uthi mayefika lapha ufice kugcwele, ufica abanye abantu bancike ngeindonga ababhizi nama-cellphone, ufica abanye abantu bamulayini. Uthi bese etshela i-security athi mina security sengibuyele emuva, sengiyobona kusasa ngoba ngathi namhlanje kugcwele. Bese lithi i-security ungalingi uhambe ngoba labo bantu ababona la kubona bonke abezela ngoba bezofuna usizo lwesikole. Abanye babo bazoconnecta nge-Wi-Fi, abazili ukuzoregister njengawe. Uthi lo mama ngithe sengingenile-ke sengikuyoregister, sengiphuma ngaphandle laba bebencike ngodonga ngisabafici, sengifica kuphela laba abebekulayini bezoregister. Uthi bese ngibuza ukuthi hawu laba abakulayini abazoregister ngiyababona kodwa sebeshonephi laba abebencike ngodonga. Bese thi leli security hayi angithi ugesi usuke wahamba manje i-Wi-Fi ayiconnect ugesi mawuhambile. Ngesikhathi ugesi uhamba i-Wi-Fi yanyamalala nabo base basuka odongweni lesikole babuyele emakhaya. Kunabantu abasempilweni yakho not because bayakuthanda kodwa bazoconnecta. Mhla kwaphela lolo sizo bayanyamalala. Awungizwa mina ngithi kunabantu abasempilweni yakho baba nawe mawujabula kodwa mhla ukhala uyabafonela ubatholi, mhla ufuna usizo uyabafonela ubatholi. Ingoba vele empilweni yakho bezelanga ukuthi bakuthanda, bazela ukuzotrain usizo kuphela. Kunabantu abahleli nathi sithe bahleli nathi kanti bahlephe wethu. Kunabantu abahleli nathi sithe bahleli nathi kanti bazosicindezela. Lalela mntankulunkulu, wena uzotrainwa, bazotrain usizo lwakho ngoba bona njalo mawufuna usizo kubo awubatholi kodwa bona mabefuna usizo kuwe bakwazi ukuphazamisa injabulo yakho, bebheke nalapho ongakhona ukuze uphendule amafoni ukuze bethole lolu sizo abadinga. Kodwa namhla usensizini, mhla usenyembezini uyabafuna awubatholi. Basile ngothando bazodrain usizo lwakho. Mhla i-connection ingasekho ubabona ngokubaleka. Kunabantu abafana neyinyoni. Inyoni mangabe ihlele esihlahleni, isihlahla siqale sisusa umoya noma sinyakazi somoya, inyoni iyasuka kuleso sihlahla iyofuna olunye, iyofuna esinye isihlahla esingenawo umoya. Kunabantu abalapha kithi ngenxa abasahleli nathi asikababoni ukuthi bayizinyoka kodwa mhla sabona ukuthi bayizinyoka siyobona mhla sahlangana nezimpi, mhla sahlangana ney'nkinga. Impilo yasinyakazisa beqale lapho beyofuna ukuhlala nabanye because ababengezelanga velela ukuthi basithanda, babezela into eyodwa ukuzodraina noma ukuzoconnecta. Abantu bathanda kabi ukuhlala la bancela khona usizo bebebona bengelona usizo lapho. Kukangaki isikhala sifuna usizo sibadinga but asibathola, amafoni abo wathole evaliwe maweringa wabanjwa but bona mabesifuna. Lalela mntankulunkulu, wena uswaze waba mncane emzimbeni, hayi ukuthi injabulo yakho ayikho, injabulo yakho ikhona. Inkinga yakho injabulo yakho uthi lapho usajabule bese kuqhamuka labantu abazofuna usizo kuwe beqede yonke le njabulo uqala unake izinsizi zabo. Angisho ukuthi ungabisamsiza omunye umuntu but in an expense of your happiness ungavumi ukusiza abanye abantu. Mawukuthi wena uzosala ukhala, mawuthi wena uzosala unenyembe ngoba wondeka nje utrainwa abantu ngenxa lomuso nawo njengoba umncane kanje awuthandi nawo kodwa ingenxa yokuthi abantu bazokutraina basebenzisela ukuthi unomusa, basebenzisela ukuthi unenhliziyo enhle. Ingakho bedlala ngayo kanje. Angeke uphile emhlabeni mntankulunkulu usafuna ukujabulisa wonke umuntu, uyofuse emncane because kunabantu abayitshela ukuthi bona fanele bencike empilweni zethu because sibanikeza usizo. Mhla sesingasenalo usizo sifana nezinja kubo, mhla sesingenalo usizo sifana nodoti kubo. Baqala basibonga ngamaplate, asibonga ngamaplate amanyala because basekuqaleni babengezelanga kithi ukuthini, babezele kithi ukuzoconnecta. Uthi lo mama mangiphuma ngisababona odongweni angisababoni but ngibuza security lithi security hayi ugesi uhambile kwaluza i-connection, i-Wi-Fi yacimba. Ntankulunkulu qaphela namhlanje sewesikhathi sokuthi ubone ukuthi labantu abakusurroundile obani. Kunabantu ukuthi mangabe wena useyinkingeni usebumnyameni bese kucima ugesi ucisha amafoni abo, ucisha WhatsApp wabo bengatholakali kodwa wena mhlabe kufuna uyakwazi ukuthi bayakwazi ukuthi bekuthole, bayakwazi ukuthi bephazamisa injabulo yakho ukuthi usajabule bekufuna because bazoconnect into abayizele kuwe, bazoconnect bakhuluphele
abangaka bona bakhona ukuthola usizo kuwe wena umncane ungaka because bakudraina kancane kancane. Kuyoba nini mntana kaNkulunkulu? Ngenxa yomusa wakho kuyoba nini uphenduka isilima sabantu? Ngenxa yomusa wakho enqabile ukuthi abantu ungabasizi, but wakwazi kuney'khathi lapho khona fanele ubatshele ukuthi awunalo usizo kodwa unalo, ngenxa yokuthi lolo sizo lizontshontsha injabulo yakho kunokuthi mfowethu ube ne-depression, ube ne-stress, ube ne-anxiety, ugijima odokotela kuthiwa kutholakala okukuphethe uphethwe i-stress. Kanti i-stress abantu abasizayo abangenandaba nawe and ababoni ukuthi ngesikhathi befika bezocela usizo uyadraineka wena. Ababoni ukuthi ngesikhathi hey phela umzimba womuntu ufana ne-ATM, ngesikhathi uqhubeka uwithdrawa umzimba womuntu uyasokola, ngesikhathi uqhubeka uwithdrawa umzimba. Nami uma ngifuna usiza ngithole uma ukuthi umngane weqiniso, kungabi ukuthi wena uconnecteke imiphela mina ngikhona ukuconnecta kuwe. Qaphelani abangani benu. Evangelist Ngcobo lo, ngiyabonga.